Lian tu Pwuhng ko kusunet kay sakaw. Tutong tao lukay ang way pa ko ng Pohnpei nan wiya ko pur toror kay sakriyawat. Ranwat niyapang soon riyay sa kuno paran kauno riya katriyay sa klamaw. O ranwat wiya ran kawalu an wiya ko pur toror. Chadan ka katlamotel ak tepang katyanan lolo o iban ulian tayo diyo. Kakita rin, one paron net, ang kakulian tayo tinan, low-lowan, rutsungatan. Uya ko po rin may isang rangon. Kailangan ka ma-speaker, dahil ko po rin o sa karaya nilap. While nan ko po rin ang patuan sa kapagab. Kapeng, lengan o wow. So uya kiyo o pilang kumararmain ko sa matakalag. Pasan ka kan warong o patuan tutulan na natungal sa kasakarayir. Men William kiktiyo uya tungal sa armesik. Kakiran ka din kalangan. Nilang yala tungal sa utar paras. Kawaw yala o kasaraw yala mo yung anangan manikit. Pasan ka kan warong o sa kasakarayir o papayir. Nanu yala malaman rano. Kapeng pwagaran kap kay pwedeng rason. Apo na melal po ko aligalik kasampalakan. Benir katin lukiyong kitan, katakiyong ir. Nan pinin ko ko sanad kaysa ko. Ranwat uyaran pawalbak. And uyalaman toror kaysa kriyaw. Beniran katin katkatong kit ngayon kamarayan, ngayon kawit. When kamakamaray ni kito ko kawit kit nan uyalaman ran. Kakalwi kit patungal. Tek iragasampalakan on sapel marway o tawakan an kakan apaliyata kubur o kalingan alamara. Iniran katun kalangan nilimeta ingiro kapayata tungal partiyo sa karatanan sa Namaran kot sam kot na kot ng sarot. Amen. Kalangan ng senator ko, Melal Juan Paronet, Wiki Lolo, tayo kakaya katlanan, sabal matayin, Wiya Kupur, o iban po na si Chief Clerk o Likuran Parakan, the roll call. Senator Sen Abram, Emain. Senator Kukwabi Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Kimay. Senator Spencer A. Edgar, Kimay. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edwards, Senator Stevie J. Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. Latorre, Senator Denny L. Laden, Senator Edgar W. Licanet, Senator Tenditus Walui, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Neff, Yet ngay may. Senator Nelber A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaray Simna, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan, esensyal magtay sa balman ki koro magtay kakatlanan Wiya Kupur. May prayo po yung kakulian tayo tiyo. Sa balman tayo sa karatan kato. Dahil sa karan Mexico, kapinglap, pangkupuran na nilap. Sa karan kaipuni, o wawlap, pangkupuran na raksoko. Wawlap, pangkupuran ni Shoko. Wawan ko sa bulamarlikan ko, nanalang ko, nan kaniyay ko. Waw tororong labalap kay tibalian tiyak, momotso government, national, state, o local.
Waun ke Kabinan Pohnpei, Honorable Stephen Son Joseph, Waun ke Siong Kumpung Labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang amu Siong Kumpung Kan Koros, wasakset etingol wow, o Honorable Floor Leader Abram, Honorable Senator Kan Koros, lang Samorok, o Loiso, Seriso, Show Masakan, o lang Uwe, Kasambal Kan Koros, Rakat, Tepat nan Chamber Watch, Men Pohnpei Koros, nan Kalal, Maslikin Kalal. Rakat, o tayo open nan Wiya Kupuran Ranwat, o Iban po na siya, sabal matay floor leader, Juan Calwell Trail nan Wiya Kupuran Ranwat. Kailangan kong may, Mr. Speaker, ejong al-sakratan kay po ni kabacabat pacang sakratan magumulian ketir muat kesembal so tanaway nanwayawa o sakset ejong al-wangan kan kami wangan kemalal kan bagabay Honorable Senator kan ibil jongalan guwa wong rail kan me pacang child may siyang ranwat nan kalari pacang kami ran maun kapeng payang maung men Pohnpei Koros wasak Koros melin railkan me paceng child nan men KPSA kan maing speaker men nuaw peke mot kusang balut jalan kak katarapo sa bulman kita channelin ran kayo man. Kamakit Koros mautung kamakito asani yay Pwuhng masani show kamakit paita miya masan penjournal kami chairman Kailangan may Mr. Speaker, yung padang itong floor leader amawa, yung padang sa umasin ng kasam sa karatang kapang kayo po nawaw may pato yung nilang itong wala pang kupurang mukhang kumalal floor leader itong waw toro orang sa nalay mo sa nadarat ka mohon ki honorable senator kan koros ibig man dukayang itong waw ray kan koros may padang chairman kalari may sang rawat. May Mr. Speaker, nawaw kara-kara man kamagod mga luwat yan, rin timasan bencher na lo sa pulman kita. Kariyaman. Chansal kamagit san chairman and moni pagya miya kariyaman kan kamagito ipan po na sa Koros mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit paita directing tier sa pulman kita sa pulman tayo chairman. Speaker Kami floor leader men pilih sa karamot kesembal wajo pekik jalan suspend order of business o apalin ng isu walu nan kalanter. Kariyaman. Chansal ang mga kawit pen sa pulman tayo floor leader sa nang katiyang po ng isu walu ang son kat kilong kamutaan ko sa net kano resolution kan. Makoros sa pulman kiran sumaw wag tayo katlam mo tayo men pleo po na siya sa pulman tayo floor leader. Ejungal sagaran wow sa pal may Mr. Speaker ibileo sagar muat kesembal wajo pekik jailan kak chorok ti pan standing on the reports. Kariyaman. Chansal ang mga kawit in floor leader pagi miya utupan kamakitay men pagkitag jailan katiyang pa an order of the day melit standing come to report o makaros katkatir po ng beisa kayo Speaker ay pleo po na sa floor leader. kalangan speaker men pagi pan purakan jailan kak place standing on the reports number yap ke payo leban yal resak lemau. Kariyaman. Chansal ang mga kawit in floor leader pagi miya utupan kamakito karos mautung kamakito masani Pwuhng masani show kamakit paitar pag kamakit paitar ay men patrawan pag silent place standing committee report riyop kapayo laban niya resak lima bansa kul matay standing committee report makaros placer ay ban po na sa chief clerk Standing committee report number Yopi Bayo line Risa Klimao Mapit Governor Communication number Silibugi Silisa Kwalu line Risa Klimao sang Standing Committee on Environment and Climate Relations. kalangan chief speaker man po na sa chairman and environment o climate relations. Kailangan ng common Mr. Speaker. Imin pa dyan sa bulong sa karataan, wow, madyanganin lang, melal wawan kun komoy, melal floor leader, honorable, honorable members karos o melal karos me, baybayan katayin na isang kapraan. Mr. Speaker, imin patuan pata sa bulong
Supplemental Committee on Environment or Climate Relation or Sakara Malwat, Selanga Kadkadaur Standing Committee Report number Pwuhng Lepenial Race Klima or Supplement Kita. Riamen. Chan Salamo Kawaiden, Chairman and Environment. Koros Motung Kamaguto Masani Pwuhng Masani Show. Pag Kamagita Paitak Tribang Katian and Masanabe. Mia Masanabe, Chairman. Kalangan ko from Mr. Speaker. Mr. Speaker, Standing Committee Report what email download min KPS Governor Communication number Silubugis Lisa Kwalu Lepenial Race Klimao. Melel Mebitata Melel Ititan Mr. Wentolin Rosio Marcus when we alat Emen Joe and Environment Protection Board of Directors. Mr. Speaker, Iban Patuan Pada Supplemental Committee o Ibilmen Paki members Rankak Piliang Sawas Wasakan Mr. Sire. Nan Supplement Kapinak Siluko Masansal Communication number Siluko Silisa Kwalu Level Race Aklimau. Ima Kabinasongan Idiata all minute Mr. Marcus Pwuhng Koyang kan me Chungalan ki Melel o Mebil Pachang Koyang kan near Wewe o Mebit Environment Sang near Tatok Wasakan ne Tatok yang Yamas o Leleto answer what Kabina Nan Supplement Taropo Perakiwe inan support melel manakap menet ye Mr. Marcos Pwuhng kuya yang Joeta Port Directors and EPA Mebil Pache mo Mr. Speaker bill mia recommendation Mebil sang EPA management Mebil yang melel ujungata melel Mr. Marcos Pwuhng kuya Directors and Board Sansal me nan para kay samala ro leleto ansawat port wona manja magan mia ria sansal me Mr. Marcos me van uya port kay simen o ime aban a term som barriao committee tola ro karong-rong yang palikan me ye sa pajuan luketo melel option kapina sa bil pajuan luka AG melel executive officer and EPA sabil committee bill sabulumo committee bill lukaito melel board and EPA chairman and board and EPA yang aga bill Micronesian Conservation Trust committee an kakaleti melel pisuchukupen nominee Marcus Sansal menan supplement Marcus retention nan school sansal me background loud me chungalan ki o bil sansal me background and chungal retention nan education melele relevant dong puka me ban puka ki o sansal me background check luya namini o namini katiraktasang palikan public safety FSM mulong ko pungun laban FSM me soche tip Jojo Mr. Marcos ta namini chungalan ni kawewe kan ni justification kan sang ni entities kan Micronesian Conservation Trust kasaleta rail ujung melal namini boya chansal me namini ni right to talk ang MCT Micronesian Conservation Trust songan talk lap jojo ebiliang jowang paliwad melel paliaset paliamar melel terrestrial paliamar ong Pohnpei Sarawat Aimat me imen patuan pada nioralap o sakar kita namenu manage o bagi lenggak sabulan atap
supplement kita report what. Kailangan Mr. Speaker. Kalangan Chairman Artui, Pwuhng kapesen report, miyata masinabel report, Pamui Senator Ned. Kalangan may Mr. Speaker. Muna ibang patroan sa kasakar. Ay men patroan pa kita may itungal sakaran kayo po niya wawan patrang sa pulmong yung itungal may patroyer nilang. Nanwasan wiya lamalam itungal sakaran wow lapan ko brami. Wawan ki floor leader, wawan ki honorable senators kan. Wawan ki rail kan mayang patrang wiya lamalam wad nan calorie o patrang trial nan tipson waikan nan kalal o ligin kalal en pisaraw yan Pohnpei. Yang patrawan kasampal ki o waon ki pilpil menet Pwuhng ki emawunsak etong alkoyak sukul yang agi experience kapatayang met clearance kan memiyayer sang malon kopungkan and FSM state Waterways kan pani songan momen namen ni me trial gan kasi ko kan paran ki and gan maulotore trial for advice and consent may itu men patroan sakar kita itong utut o maban koneng ay men patroan uyata kamakit kita electric masan pe o utungata naman ni mana pagkariyaman Ma Solar, Masanatun, sending up the report, Riyab Kupayu, the Beniar Yisok Limau, I ban bonus, Kamagwit, Masan Sarasan Senator Net, Koros Motung, Kamaguta Masani Pwuhng, Masani So, Kamagwit Paitar, Tairo Tungatir Masanabe, Koros Motung, Thailand Sabunman Kita, standing up the report, Riyab Kupayu, the Beniar Yisok Limau, Masani Pwuhng, Masani So, Kamagat Pilpoita, Roktay Sabulman kita, standing come to report Riyab Kupayu, Labaniya Riyab Limau, Siyang Committee in Environment and Climate Relations. Speaker, Niya to report, Masular, ay pan po na sa floor leader. kailangan itungal siguro nuwaw sa bal. Iman uyata ka magito pagkik chailan kak suspend order of business o apali unfinished business ng basic silu. Yaman Siyan siya lang mga kaway din floor leader. Thailand katiyang po ng basic silu, yay unfinished business. Pwagi yami utupan kamaguto men pakitak Thailand katiyang po ng basic silu, yay unfinished business. Makaros Kadkadaur po ng basic silu ay man po na siya Chief Clerk. Legislature Bill number FG 1 Isak Payu, Legislature Draft 1 a bill for an act amending 17 PC 1110 relating to the payment of fees for medical and dental services and pharmaceuticals, adding a new section to Chapter 1 of Title 17 of the Pohnpei Code relating to senior ID cards and for other purposes. Oni Karyaw ken saklamawat. Kailangan iman po na siya Chairman and Moni, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong all, wow sa bal, bangko puro mo yun, bangko puro kan kores. May Mr. Speaker, wow karak-karak, ipilaw bata sa kamitin Moni, o kamakad malwat siya lang sa balinan, basin ben, kamadang ko sa net, wow, ko sa net, obuguan sa kuno, laban lari sa payo, LP. Karyaman. Siyan siya lang mga kamagat. Mamiya, pwagi yamiya karyama, paipan po na siya, karos mautong kamaguto masani Pwuhng, masani So, kamagat paitar, tayo katkat nan masanabe. Miya masanabe, Chairman? Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, bangko puro mo yun, bangko puro kan kores.
kamelele me masen ben kamotang ko senat mawat mesan nan kupurakan ain ka keulebe po kai po yaksang ko dalen ka kauna bata floor amendment ban Pwuhng po na pali iren kapunat maparatanan masen ben kamotang ko senat wot mo na tay kadyang nan masen ben watawat karya remai Mr. Speaker pergi cungalan kaya semua waiman KAPWARESOU cungal kabeng ang Israel ko makaptulong kamotang ko senat mawat Honorable Senator Simon, Honorable Senator Simram, Honorable Senator Likanet, Honorable Senator Edwin, o Honorable Senator Apis Jr. Ko senat wat apan uyala ko senat mamalwat kamanala patapatin legislature kaysa ka. Mepang ko senedi may Israel kan melele sombarwani sa Limao o Pwuhng ni rai bangkat la patolan mo ni poran kad kepaduan sabi sin mo ni so delibil yang aki pulpen lumum tabel kad lawasan uyangi apan so de isepen sabi pukaw etajen sama tay ko senet memor ranwat paduan me kakan pain sabi sin mo ni so depan ready mo ni yan paduan ta sabis kamotang ko senat wad pan pukai tiengar na samanday ko senat may Israel kan nasambar wane sa Limao panangi ni sope kasal sa depan pain isaban namun dari kupura toto mi ya tuan insurance Israel kan insurance ko senat wad so desire Israel insurance so the insurance puki Israel insurance kan kakadla patolan namun ni tekan sabil kak pagadarla namun ikan maslikan Pohnpei. Dari kupukupuran Israel kan makaway ito lang kamotang ko senat mawad. Rabil so demen kachor Israel may insurance teso de insurance ni aray bangkat lan mo nun. Israel may insurance kan aray tungal tesa maray insurance kak tatak sangan Genesis, Maiker o kak pagadarila tablakikan. Ante uyak karam kupura rail maraman insurance pukan kak tadak namonin Pohnpei kupur mawo sawal marail. Apniyar lele sambar wane sa Limao Pwuhng limay titin puy-puyin sabi sa namoni so depan miyong rail. May insurance table so insurance. May Mr. Speaker iwasa masen pen kamotang ko senat wad lali. Dari nan pen tatakot men sang ranwat imen kabadayang floor amendment yu puen kak apali wasariyaw me ele uya pe kasal mar raban sote kawai toro rai men wao karakarak kamagat maluat talent kak uya ko porki floor amendment na riyab ko wali sa kayo leban yari sa Limao. Chancel kamagat mamiya sang Chairman Carl talent katianan masan ben floor amendment riyab ko wali sa kayo leban yari sa Limao koros mautung kamagat masani ay Pwuhng masani show pag kamagat po itak tabang katianan masan ben floor amendment. Kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Itong halwa sa bal, bangko pura mo yaw, bangko pura kan Congress. Floor amendment, riyaw ko wali sa kayo, laman niya riyaw sa Limao. Pagbagi yaw kawid malwat. Pohnpei chiyaw, lain isak silu, lali isak walu. And patuasang nan kamutang ko senat wad. Wasayu me, essential nan sa matay ko senat. And palian rasan mo ni ansukan magkabinabangkin kamanata executive order numugot karwaro pagi kabil sa lead loud may rasi ang COVID autan ko saan buko pan uya sa bulman kabina o ninduan kabina bilbangkin ang kawitin iraisaman kan eri eubename miye ninduan sa matay so ang kawitin ko sanad me section wo pansudana na
Pwuhng kosa network kau tak mau tang kosa network ruas air me regulation you ban mi kuan ka kawet jauh mun kosa network ai ban apel o essential nan sama trial kosa net ma pali regulation ma tan ki administrative procedures act me utan regulation chorus bang kenal ka mana in kabina mone bang Kadkadaur but yang met my Mr. Speaker page Riau o line siluan patosang wasame song kawait manumon ni sedepan kakapali lu umum te kabing salet yu ni ban pagader anumon ban pukok wasat patosang bu kawait me patonan section patowan me sabis chorus manumon ni kakapali tapana pali ni sote size ari kubu rawa ni tuasau anana ben pagadar en kakuya kamu toror nintuan kosan kan mobil kosan di oni me bangin katar sumau or regulation ma pali en Kadkadaur kuasau ako sa network ni rail yang aja ni anso me rail kan sebar woni saklimau o patota bangin kadla patolan monguni sabis kan chorus menumon kakang anso an kak mai yang rain ni so de sabis ni so de size ani arala pi kawit won me uya kawit kapadapat ong kam madang ko senat mawat monai pan kai remen kaburayang tungal kabung ong rail honorable senator ko makawit tatar ka madang ko senat wot mapan manaman apan uya lai udla kasi legislature kaisa kalangan mai Mr. Speaker kalangan Senator Carr, Pwuhng Kapes and Floor Amendment Riyab Coalition Keo, Lebanon Riyab Limau, Mieter Masanabit. Pwuhng Senator Ned. Kalangan Speaker Kesabalay tungal sa karanwao men patrang kawewe me miyer kaping ben kamutan ko sunadwat ong Israel melekailap tungal iram malawlaw o Pwuhng kayo permanent residence miya kawewe pa miya makasapan kaganapali yang Israel permanent residence kan sombarta baraban mi mayor Pohnpei te song kan kira-kira Mr. Speaker sirikan memen kasabal kalangan ng pabaw nono o kapatrayang railer nan arail tungal insurance health insurance kan kitrail kamutan ko sunod ka silaluot sorban pil tiay samuela o literela kalangan ng sirbo ka o nono ibaba kaim sagala Mr. Speaker ya tua ya pa ya sama trail pelmatrail sawas on kepu and imanwini pues sangon muan project tegan magtrail ban kupurgian kamala apa anakis apal pe kitete Mr. Speaker and we are run kupure o iman patrawan tola pe ke tungalen ki ranso patrawan we ata kamakita ler tungiti masan pe o sapulman kita I patrawan kamera me kuburomian toko Floor Amendment Riyab Coalition Keo, Lebanon Riyab Limau. Mai kuburomian toko Floor Amendment Riyab Coalition Keo, Lebanon Riyab Limau ay pan polas. Koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paitar terutong tier masani ben Floor Amendment Riyab Coalition Keo, Lebanon Riyab Limau. Koros mautung Floor Amendment Riyab Coalition Keo, Lebanon Riyab Limau masani Pwuhng masani show kamagut paitar oktai sabulman gitar Floor Amendment Riyab Coalition Keo, Lebanon Riyab Limau. Mieter masani ben kamutan ko sunod Coalition Kono, Lebanon Riyab Payu LT1. Kamu Senator Atwin. Kailangan Speaker ay
Tunggal wow kapatapat patang sapling sakaratan kaipuni wow lap na miya. One can come with floor honorable member kano. Israel kan mayang patang tal nan gallery o mayang pepeyan man kapesya kan. Mr. Speaker, imen ulianti kits introducer in filwat o uya kapim. Wagi kamutan ko sa netwat kakilal tong nan momotwat o trailer so naanso mak trail panana kat kiyang supplement trail decision ma koneng test koneng re ibilman kabung kiyang chairman in finance ye ka mo we happen to talk what to lel anso what trail moin patroyer proniki moin me what me men patron me pit ta me patro mo trail anso what pilwat intention in pilwat o demographic me songsongan na pali ta ipini na ramasyo me piluat songsongan na pali igak patroan me songsongan na pali sangson parwoni sa klimaw ko the most vulnerable sector of our population anjawat Israel kan magnalya le social security moin tete kan mi relale on kwen apelpen memor bil sulaitar pogi poila ulan tikso mie memma mautan sutrale social security na pambil kadroi to katwai manuni o bil panana roba kitak sintete kan poen ka kapali imen kamelele ne Israel kan me Israel nono papa me moin la lenger nan irair me sumbar wani saklimau o ta me senator chairman el kasale tau Israel pil kapatayang Israel nan kapal pen insurance imen kamel me sudaba yang takapa imen patron me total me can utilize private health clinic or health insurance. Health insurance, even patroan kamelele me amendment me mie ansuat or floor amendment me pateng songsongan me service ni manuni te me and avail muy yang rail for and free. On referral up maramen katway the patrol isongan sabi sinlikikan na insurance pan Israel kan mayang insurance ong Israel that's just an additional support ong Israel ko me katoyor te katiyan isong baryo matay song na pali ikaping kiyang mo in US pwagi tayo koras muangi masakul matay healthcare te palian mo nuni is practically fully funded. So to me ko tiyo magtail contribute except for my 45% palaw din service me ikamele me Israel malikay lapan banana ren ka kaleti for the next 20 years funding o US provide funding rikaping kiyang in US pagi Israel bil kasambal ki o bilmen fund supplementary kalian healthcare nan apalben tame patomo trial sintugituk magtay kak sawasiya kinoray apali songan exemption puka agis mangayang yasang niya trial pan kamanata money o handout money makamarong kay bil kamanata muni puan bil koyang amen ramas amamia mestraleti amia complain pa uyaw Israel kaner uya pawat sang ni kamumuntan covid yes sent kay kota o kay tara masale kay so kay peitang kita mar Australia kay isa na mo now what is very clear Moin ID card me miyo, moin ewan sumur, mami songon service taker me ban miye, me tay bang kamanata me ban bil kak kapatapatang
exemption me mia mo trail an so what mo in ID card what bangka kan bil to Israel ko me possess card pugat and ka kasale o easily access someone discount someone apel me essential mo trail I kabing I kamelele me supplement trial lifespan te Israel ko me mini songon sombar malawlaw rainan malawlaw o tay koros mangi pagi moin sang ni pain supplement trial so kaut yan pain rosan maun pain balwara trial ka trial sombar ka malawlaw me bilkin lella songon sombar puko atame ko dai nan triang an so Israel ko men nan triang o leler songon sombar puko o anane ki sawas Thailand kak ma koneng Thailand kak satan kita o muita exemption wetran kak uyang rail ko meleler sombar woni isaklemau o patrolata ran kak aleti service in monuni ni rais deban punot ki yawasara bangak patrol sang ye trete pa na pali songang sin lumum kan me bangak kan ni ong songan anan tri kan me bangak tren Kadkadaur lalu kia mungkin na kapal ini usangan mo muran rawat betangga kena pali ata mo share I patuan tade mo intention in kamu tahu Thailand kak apal ini wen kak ilsawa sa Israel ko melel me dikailap leler somparoni seglemau o sabul merail social security kan mo insula bil no kitar o bil mieta me utan sito kinale relan kak patroi takatoi manuni o ala sabi sin manuni ni Israel bil pangkalangan ki yang Israel sapul marail to yang wiwat wana rain sompar ni Israel menur kalangan Mamawal Senator Edwin mieta masan ben kamutan ko sunnet ab kuwani sa wano leben yari sa payo LT1 Speaker, kamu pro leader kalangan regional sekretarian wow kapat-sapat kesapal wawat pan ramal kurus iban pajulang motion area motion wat angka essential me you know batapu yang ujung kusinet mawat area in kagace register kisin ira malawlaw kaya melal mayu me jalan ka kubura mo niya jailpan apali ko sinatwot o kacangaway amoin aban ka kumiyak murmuri rigisin irawo jabit sunpar wama wa jail kachkiyang wani saglamaw bagi sinatorat wona masaniyata social security akan sana dame jail saja yang lagi kusin itu saja yang lagi rail kan me leler wane isek bagi saya me so security merakan pasukan terkejut itu musik rai pasukan taja met pemain iuran jail kak kusin itu kak tapun Israel buko bagi met main Mrs. Speaker iman Pajuanda kemagit bagi jalan kak presiden itu masih ben kusin itu kelangan Keriaman na celar masan ben kamutan kusunet ab kuwani sa kuno leben yari sa payo LT1 ay ban po na share kamagut jalan lutung ti masan ben Oros mautung kamaguto masani yay Pwuhng masani so kamagut paita tayo tungtiar masan be tayo ban katlan ni karyaw kim saklan matawat apoyki tayo kamanatar floor amendment kamu sabul matay rule may require duplication bansality o kamutan ko sunod ko wani sa kuno labinyari sa payo LT1 o yalar LT2 Kaya bangkat yan anu tu, saya bantu nanti. Speaker, point of privilege. Nak komsel mati. Speaker,
Point of privilege. Kami, Senator Louis. Muniban state ay point of privilege ay jungal sakratan wow bang. Bajian sakratan wow kan bajian. Imen and register may yang ya lama-lama so ranwat ko yan kak bacuan yang khusus ma. Cai bajian ang karyawan watawan. Malangan Senator Louis record and chancel me Senator Louis yang patrang uyak puran ranmut. Na try katla mo try lo panpone sa chief clerk. Senator Abraham, Amen. Senator Abis, Hey, Senator Archie, Hey. Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Bye. Senator Edmund, Amen. Senator Edward, You too. Senator Edwin, Amen. Senator Joab, Senator La Torre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Amen. Senator Movik, Senator Ned, Amen. Senator Simon, Hey. Senator Simna, Amen. Senator Simram, my Mr. Speaker. hey. Moniban Patuanta Autaban the result in Sabulmatay Tatok Matoke Kamotan Kosunet of Kuanisak Wano Lebenyal Yesak Payu LT2 Men Patuan Pilyang Patang Senator Gano Kapungkian Senator Ganme introduce Kosunet Wood. Essential menanten legislature tribal kamenalar kusunet yumabil. May data 10% discount sang PUC yung senior citizen kan. Ranwat karyawan kusunet metok senior citizen. Ainin congratulate 11 legislature for kumukit memiyet. Essential me nantatok metok kamutan kusunet of kuwan isak kuno lebenyar isak tayo LT2 usus riya isak ay o sura mawang ranwat kay kamanalar kamutan kusunet. Halangan masular kamutan kusunet pan unfinished business ay pan pleo pona sa floor leader. Kalangan speaker, regional secretary ng sa pali, kamagat challenge katiyang pan pil calendar. Kariyaman. Chance lang mo kumagat memiyak dahil ang katiyang pan pil calendar dahil katipan pil calendar o dahil katiyang pan pil calendar. Kamuy floor leader. Kalangan speaker, imen segera ko purakan o peki challenge kak reconsider kemudian ko senat ng basilisa kayo lebenyal ruya sa payo. Kariyaman. Amen. Chance lang mo kumagat memiyak chance lang matay floor leader. Koros mo utong kumagat o masa ni Pwuhng masa ni show kumagat paitar o trial reconsider kumagat din reconsider paitar o kamutan ko senat silisa kayo lebenyal ruya sa payo patpatroyer pang kupulkan. Kamuy floor leader. Kalangan speaker, nisakon mo moche, iblew segera ko purakan o peki challenge bill reconsider kemudian ko senat ruya po lisak riyaw lebenyal ruya sa lemaw LT2. Kariyaman. Dahil kamalma.
Dahil kailangan floor. Pagkatay withdrawer kamutan ko sunod sinisa kayo laban niya riyasak payo kamutan ko sunod at patpatroyer bangko purkano iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number 3 line days of payo will be one of the for an act amending section 8-202.15 of chapter 8 of Title 42 of Pohnpei Code pertaining to about channel and landfill in Aruba, Matalanim, and for other purposes. On final reading. Kamu floor leader. Kailangan speaker man uyata kamagudo pag challenge kak masani kamutan ko senate silisakiyo lebenyal ruisak payo. Riyaman. Karos mautung kamagudo masani ay uwa masani show kamagut paita miya masani be kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong kalwa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Paan pada, Meller floor leader o itong al-chairman committee sa tatawagan reconsider wood uyaw buwan napali wasayunan ko sanad magteka manala may gusto sang report kamanaman tao itan kamadang ko sanad po sansal manang report nintuan itong al-chairman and committee sa report ki wasal pada 1 feet silisak pan patu sang o patu 10 feet limesak ay masansal o malwat kamanata nan film kamanamanta wasaw tutu aja ay meleta film patu pan kupuramay lan sukset pagreconsider uyawiyar kainan nila wasaw Pohnpei yan dami patu nan report feet silisak patu sang o patu 10 feet limesak o pon mangan ko senado uyala LT1 ay ira kutik-kutik up kasambalwat meleta reconsideration masakala telan kupura ka po kamanamantan ko sa network pato ni sangon mo tap i men kamelele me ukitak lawat sa bang ukitala kupur mo amemiya ni kamanamantan ko sa network kalangan may Mr. Speaker Kailangan Chairman Carl pwede kapit sa kawawan Caravan reconsideration miyate Speaker masanabe kami floor ay leader. kailangan speaker sakaran wow sa bal man kayo kapanggiyang KPSM essential sang itong al-chairman ikamele me suci debate pen tatawag po uya kainan pen tatawag magchan urus mangi ay makaratay men pasuwan siguro ko ano pag challenge ka krujung demasin pe Chairman Terus maudung kamaguto masani ay uwa masani show kamagut paitar o tayo ting tier masanabe kamagut pen main motion floor leader. motionin sa man kita kemudian ko senate silisa ke Chairman lebenyan ruisak payo LT1 Chairman Ong karya o kem saklan watawat. Karos maudung kamaguto masani ay uwang masani show kamagut paitar tayo ban katiyan anu shoes o tayo ban usus nilukuan.
Senator Abram, Aye. Senator Abis, Senator Artui, Hey. Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Chuap, Senator La Torre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Movic, Senator Ned, Amen. Senator Simon, Hey. Senator Simina, Amen. Senator Simram, my Mr. Speaker. Aye. Chan sa leng way, masabal matay tatok, tausus, metoko kamutan ko sa natsisa kayo. Labil niya riyasak payo, LT1, usus, A, riyasak, o koros utung, sa mauwang kamutan ko sa natsisa. Ranwat tribal kaminalar kamutan ko sa natsisa kayo, labil niya riyasak payo, LT1. Speaker, point of privilege. Kami, Senator Artui. Kailangan kubro mo, Mr. Speaker, yung Pwuhng kay Sabalay sa Karatan, wow. Mr. Speaker, iban, pajawan, wiyay sa Karatan, misuk, togayagi, melel, acting chairman, and kayan ko. Pway, iban, pajawan patak, ijakan naman, introduce, kamungutang ko sa net number, Rio Buki, tuway sa Klimaw, laban niya, Rio sa Klimaw, o Sagara malwat me kamutang ko sanat watch and kak withdraw sang nan kam diyan chayan ko o ibaga kariyaman. Speaker, Jai Gombalma. Jai Gombalma, labil na sa kumkupura bas.
Tui, Koros Motung Komoguto, Masani Pwuhng, Masani So, Komogut Poita, Roktai Utroyer, Kamotango Senatary of Kutuisa Kuno, Lebanyari Isak Limau, Sang Kamitin Chayanko, O Kamotango Senatwood, Patroyer, Pan Kupurkan, Kamui Senator. Kailangan kami Mr. Speaker, email bill, sangon mo siya, floor motion, kailan kak place. Kamutan ko sa Rio Bukit, way sa Kuno, Labanyan, Reyes, sa Klimaw, Pampil, Kalanta. Chancellor mo, Kamagut Mamier, Pwuhng Amia, Karyaman Pen, Kamaguto, Pan Ponis, Koros Motung, Kamaguto, Masani Pwuhng, Masani So, Kamagut Paitar, Kamaguto Paitar, I'm in Pekung Island Place, Kamutan, Kosunat Rio Bukit, way sa Kuno, Labanyan, Reyes, sa Klimaw, Pansabal Matrail, Pil, Kalanta. Mietre, Kamui, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kan kores. Kaya sa umaw, mamiya, nintuan kaway din, Honorable Senator Ardui. Amen, yung alam kaya sa umaw, doon nawaw karakarak, kamagad malwad, kailan ka kutro, kamutang ko Senator Yob Kutuwa sa Klimaw, Labanyan sa Klimaw. Karyaman. Chancellor mo, kamagad sang Chairman Carl, Koros Motung, kamaguto, Masani Pwuhng, Masani So, Pwede kamagut ya Paitar, kaya Utroyer, kamutango sunod Riyab Kutuwa sa Klimaw, Labanyan sa Klimaw, kamutango sunod Patroyer pang Kupurkan. Kamuy, Chairman Carl. May Mr. Speaker, nintuan kawait mamiyayer o kalangan pwede kupurma mamiya ang withdrawal. Ay mentungalan kaya sa umaw o kamagut malwat, kailan ka place, Kamutango ko Senat Rio Kutuwa sa Klimaw, Labanyan sa Klimaw, Pan sa Matay Pil Kalantar. Amen. Chancellor mo, kamagut mamiya, Koros Motung, kamagut Masani Pwuhng, Masani So, pag kamagut ya Paita, Aktay Ban Place, kamutan ko Senat Rio Kutuwa sa Klimaw, Labanyan sa Klimaw, Pan sa Matay Pil Kalantar. Mietre Pil, kamuy, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, kaya iban pura yung tungalan kiyan sa umaw, itong alwa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kan koros. Nuwaw karakarak, kamakad malwat, kailan kakuturo, sang nan kamitin chayan ko, kamadang ko sa natriyap kutuwa sa payo, Labanyan sa Klimaw. Chancellor mo, kamaguto, Pwuhng Amia, Karyaman Pen, kamaguto, Pan Ponis, Koros Motung, kamaguto, Masani Pwuhng, Masani So, Pwede kamagut ya Paitar, kaya Utroyer, kamutango sunod Riyab Kutuwa sa Payo, Labanyan sa Klimaw, sang kamitian chayan ko. O kamutan ko sunod wat, Patroyer bangko Kupurkan. Kamuy, Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kan koros. Nuwaw karakarak, kamakad malwat, kailan ka place, kamutango sunod Riyab Kutuwa sa Payo, Labanyan sa Klimaw, sa Matay Pil Kalantar and Ranwat. Chancellor mo, kamagut mamiyayer, Thailand Pil Place, kamutan ko sunod Riyab Kutuwa sa Payo, Labanyan sa Klimaw, Pansabal Matay Pil Kalantar. Pwede miyak kamagut o miyak Karyaman Pen, kamagut ay man pagkitang Thailand Place, kamutan ko sunod Riyab Kutuwa sa Payo, Labanyan sa Klimaw, Pansabal Matay Pil Kalantar, masyo rame Pwuhng. Makoros Placer, kamutan ko sunod Labanyan sa Klimaw, haktay kakakat lamotay, lamoy men po na si mga Senator at Ward. Anong promi Honorable Speaker, Honorable Speaker, kung prayer mo na ibang pacha-pacha, ichingol si karang kay Boniyo, wow. Karkarak ang kakpacheng sabon mo masansala. Ichingol wabang promi Honorable Speaker. Pohnpei Floor Leader, Honorable Senators kan, oregang karos niyang pacheng, sabon mo may uyak kukurin may isang ach. Ang bilsansal na sabon mo record, Honorable Speaker, ichingol wawang sabon mo star. Honorable Speaker, ichingol ang privilege motion yung isang mo je. Tuan kupurkan mo sa chawi kach-kach even pachuan yung motion, ituan wawapan o kapukami, pachuan kapukami isang chairman in PWTC. Ingkagan utro, kamutan ko sa net silibuki, wali sa kayo, Labanyan sa Klimaw, ipagkaryam. Kabrayaman ng Bill. Silibuki, wali sa kayo, Labanyan sa Klimaw. Chancellor mo, kamagut mamiya.
kamutan ko sunnet riyab ko wali sa keo lebenial riya sa klimao kamagit ka Thailand withdraw sang kamitin PWTC paros ngotong kamagito masani ay Pwuhng masani so Eka kamal mai Mr. Speaker. aku pura pona sama kamagit yu Thailand kamal lebinaso Thailand kamal lebinaso Kalangan mai Mr. Speaker. Ong kamu dang ko senet. Saya kelal silubuki. Mike Ong kamu dang ko senet. Ona sabul matai uya kupur omona tai kombalti mia kamagit yu mag Thailand withdraw kamutan ko sunnet yu masansal san senator Edward bagi ente kapante sabul matai tata kamutan ko sunnet bani ninto o Thailand kadla mo Thailand metoke kamutan ko sunnet me senator Edward kamagit a Thailand te payak Thailand kadla o masani kamutan ko sunnet kan me withdraw yer o iban pone se chief clerk hong kamutan ko sunnet Riyab Kutuwa Isa Kwano, Lebenya Riya Isa Klima. Legislature PIN number Riyab Kutuwa Isa Kwano line Riya Isa Klima Bill for an Act adding a new section 1-106A to Title 10 of Pohnpei Code relative to prohibition on contributions and donations by foreign nationals with respect to state elections and for other purposes on the Waterways. Tansalang mau Nituan chief Watakata mangan kamutan ko sa network. Dahil kagan katiyanan masin ibe iban po na sa floor leader and uya kamagat pan masin. Kailangan speaker nuwa kamagat mo ko sembol wajan ka katarupo kamutan ko sa net riyab kutuwa sa kuno lebenial Riya Isa Klima. Keriaman. Tansalang mau kamagat sang floor leader karos mautung kamagito masani ay Pwuhng masani show Kamagit poita, kamagit ya poita lag tayo bangkat siyang nan masinebe o even po na sa Melel Senator R2 o Israel introducer rin kamutan ko sa nito. Senator R2. Kailangan ng kupromo Mr. Speaker, ibang patuan pata Melel introducer rin kamutan ko sa nito yobuki tuway sa klimaw, lebenial Riya Isa Klima o sa karamaluat me kamutan ko sa nito ime bang kapatayang Ira kapuyo section kapuyo 1 lebenial buku 10A ong title A sak mama chen lang uya ban question na tuwa pa na bali melel contribution kan to donation melel kun uya wisang Israel mainly ki kan ong melel ong mapit child zone usus child magunusus ta kan ta anso usus ta Aimat niara labo imen sekarang maluat jailan kak kemanalan watawat kayo kapurelang melel kemudian ceyong ko romban kamutang ko seneten en kakuyawin ni nei ima tibaga karyaman. Jangan salah mau kamagat memiyayar kamukubure unay pan po na sa kamagutai men po na sa Israel ko memanyang patang
kawewe ben te kalele pek ben kamutan ko senatwot nan masina ben kamutan ko senatwot kamu Senator Simon o Sansal may introducer Edwin o Mofik mamiya ko programa din ka Sansal kamu Senator Simon kailangan ng Common Speaker ko sa pala itungol sa karatan. Wow. Speaker, mau ba ko sa duwat pa ang kaburbulang kampinsiyan ko. Abniyak sinira kay may patuan pagi kampiyang kaktrok ni Artan Tauyonan. Patrok pang kumotoryap ito sa kuno. Pamia experience may yang tungalan kay may piturawat. Ikasampal ki wagi ngay patuan matangan wato ko sa network. Isto wagi yaman enforcement in ko sa network. Yaman na talban enforce po ang kakmiyangi. Nan baran usus nagyar. Niya kapal may ngayang tuwang itim na pitatasang China FSM friendship. Ibil kasampal ki nan ko sa network timing and ansyotak tuksokat pangkamagit ng kaksensan. Kunan tami patpaduan mabit China, we kill usus niyara we pangwat we kriyaw met tuon sitting legislatures re kamagit ice chest machine in tayday with cutters neakseli ang imka. Hari kamelele may rawat we a clear violation in election law. Absoluta miyaman po na sa koros o paisang. Hari songay mawiya amanarabas may pagpag-share na ng sawo. Soto wasakis may kakuryang. Pagpil election chairman, pil Pwuhng. Karta ikapingi, chairman Isaac o member yaman may patrangi o kupurata lilir ang sawo may Pohnpei Legislature anane tragata irawat. Kakata pil wanwala mo kakaraswat sang. Hari imayman patuan pagrang kamiti rangkak trag. Yat pura tayo pa enforce o yat timeline may pangkakuyaw. Pwagi okay pag donation bukat isuto pikasal ki memem Pohnpei mila punilait ka na nane HS punintete mememaur ki puros ka nane mesinintete hap anshaw timing met tubusob kat kamagit enok mumsuot yat won usus next week wicket ikam kamagit mesinintete yat won lientete ya panstrong siya ari speaker ipatuan tayo bukat po kampiang kaktrok utang sa panananan ng kaktrok kuya pa po sangin kuya pan ang sota may pan trigger armas ang kak-enforce ispa bang pukogi kuya pa hari may nang song korong-korong may rabangkak rupatay robukat urupot kita imempak mangi ay patuan sakar kita robukat sularan sa nagdala songkat songkat ananir and brought out in the daylight kakuna pa o kuya pa pung kunang uyaw pwede trotrola aramas mummun uyang batong ki system mo so ta meman kak uyang ar kalangan speaker ok mal katung kubro ay tungal patron rawat po kamelil me anane essential o timing is right for question network at ay patyang nan masamba kalangan speaker Amawa Senator Simon miyete masina ben kamu Senator Edwin kalangan speaker ay tunggal wa san mi yang patra mo in tame patuan ni mo trail mo pagorong kailan kak trek ma kusunet wet koneng ma koneng and we are tip show in the Tokyo point bil silay kitail di sang influence kan mabangga kata ilkameta kala sa kulmetrail way what kung sungan ni rega ima may influence in Taya kan merapang kita pangkakatan eleta supplementary ire and kak tauson ta uya tauson pen supplementary to kaiti tame uya tein supplementary tame kata kamelela imen tauson eta tame kan kamanaman ta sama sa re pong kamu tawat uya pe main dai ban batron main kamu tayo mas yang sebenarnya bantu lau korong o songkan ban kapat-kapat ngamoin palian yang muna tayo bangka kan kain segala kosan network puan kaglel momiu me ban effective yang sebenarnya ban implement o 6 kilometer Thailand kak 6 kilometer ni momiu na apa ita kasile maso ayu ya pentotokan kalangan
Mamawa Senator Edwin, kami Senator Latore. Kailangan speaker mo na ibayang patay bilpatong kupurakan kapkabing total boy ko kupurmao. Essential ay tungkol kay Banuao ang kakpatong sa pulmam patoyer bang kuran rail so by tipo. Pohnpei ay tungkol wow bang promi wonki floor liter wonki senator kang koros ay tungkol wow bika wonki rail kang koros. Nakatong kay speaker menyang kesampal ko kumutan kusunat may patpato bang kupurakan ng sauksit. Speaker, kamu mata bila value met. Woi, ibang kaurur i campaign, ibil concept, ibil campaign. Woi, kamu mata wada ketail, me ususta sang tunwe, ay men kamti angkak talk. O kalau katakan me ban mia nan kusun network angkak laut sang tama mia. Nang kamu mata wada ay met speaker. Senator Latore, I am po na si Chairman. Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bangko pura mo yung bangko purakan kores. Ben kapung kaya nga di rekan introduce ko sa mawat o pwede ba na sa inan kamtiya kamelele may char wasak tayo liliyaw masen pe. Ang pwede may Mr. Speaker na wow karak-karak men kamagat maluwa tayo lang kakredit na masen pe. Chancellor mo kamagat memiye masular masan bay ban pona cha kamagat memiye tayo na tungti masan pe. Koros mo tung kamagat masan ni Pwuhng masan ni show kamagat paitak tayo tungtier masan pe. Kamutan ko sunat riyab kutuwa sa kuno leben yari sa klimaw. Koros mo tung tayo kamanata ni watawat kayo o kabralang kamatian jayan ko masan ni Pwuhng masan ni show kamagat paitar ruk tayo kamanatar kamutan ko sunat wat ni watawat kayo o ban kabralang kamatin. Jayan ko puran kak report mon karyaw o kaim saklan watawat. Miyata kamutan ko sunat Chief Legislature Bill number 3 sa Kumala and sa Kumala Bill for an Act repealing and inserting a new 22 PC 10.101 relating to traditional affairs fund and for other purposes on watawat kayo. Chancellor kamutan ko sunat wat withdraw tayo lang kakadian ang mas na tayo ang floor po na sa floor leader abram. Kailangan speaker tinggal siguro nuaw sa pal iman kamagat mumot ko sa balwat jalan gak katarupo kamutan ko sunat riyab kituwa sa klamaw leben yal ruy sa klamaw. Kaya Chancellor kamaguto koros mo tung kamaguto masan ni Pwuhng masan ni show kamagut paitar kamagut na paitar tayo ang kadian ang mas na be o iban po na sa introducer ang kamutan ko sunat Senator Carl. kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bangko pura mo yung bangko purakan kores. Muna iban patawan kabe sa kamutan ko sunat dua diamond kapura yang ito nga kaping buhay kumaluwat ya kapura ita withdrawal na uyaw. Kamutan ko sunat dua pan uyaw kamutan wugdag lang sa material ko sunat makamanamantar nanti yang legislature word ko sunati patitin malen wow muni yu magnatan ke traditional affairs fund nan ko sunat makamanamanla wasagis nan ko sunat wo uyala karam malen wow ang kak tatanggi sabal maray patit pugi apaleng kabina ang kak ko sunati uya pen muni wo ni wasagis nan ko sunat wo paduan me ni ansu me malen wo ban ko sunati muni kan nintuan tatag me pan mi apan purotong kamitin culture social services traditional historic preservation elayang uya kapal kapinan kak implement komutang ko sanatuo ni ansu me sabatil son kawit ko sanat pilew tiya ko sanatuo paduan me ele oversight you me section wo patu kiti yang lal dari kamutan ugudag lawat mamalwat pan kubureta pan patuan sang wasaw makosanay di me murin legislature kamanata moni ani eban kosanti moni yo eban tatok abil bang puroto committee yu yang patuan yang tungal kosanti
Niaralap kamumadang ko sa nanawad pa napaliasang wasaw. Legislator kamanata moni, a legislator bilbanyang kamana uyaban moni watatok. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl Pwuhng KAPWARESOU te kawewan kamutan ko sunnet. Miete masinaben kamutan ko sunnet. Kamu floor leader. Kalangan Speaker, ijungol sekarang wow sebali kamelem KAPWARESOU ijaran balik percailong watawat kayu WGISU. Amen. Maganda kamu jalan ka kerjeng ni masin tu apa lang kamu. Chancellor mau kamugut mamie karos mau tung kamugut masani ei Pwuhng masani show kamugut paita tayro tingtier masani be karos mau tung Thailand kamanatan watawat kayu o kapralang kamitian finance masani ei Pwuhng masani show kamugut paita tay kamanalar kamutan kusunat wat ni watawat kayu o ban kapralang kamitian finance puran ka report mon karya o kim saklan watawat. Ben beliau pun nasihat Chief. Legislature Bill number Ryopki V6AH Daily Live Broadcasts, amending 61 PC 6/164, 61 PC 6/165, and 61 PC 6/166 relative to liability in realm for the offences of theft of Sakau plant, theft of pig, and theft of yam, and for other purposes, only watawat kayo. Dan katianan masih by ban po na sa floor leader. Speaker, man nuaw kamagat jalan ka kaciangan masin ban kamutan ko senat riyab ko tuwasak pa leman yal ruisak pa lemaw. Amen. Karos mo tung kamaguto masani Pwuhng masani so pagi poitak tabang katianan masih by ban beliau po na sa introducer the Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal bangko promo yo bangko purakan kores. Kamudan ko senat word sungan ukitala sama dai ko senat me dia legislator word pil kamanata. Ma bali tatok sa bayrar te prap makin uyaw yang tipso kasambal te kasambal ong sama dai tiak melel sakau kui ko kep. Nan ko senat wo ko senat di uya pen kalokolok isa pen kalokolok. Eri mia kubukubura mia me ko senat pukat kokota ele ngi pato yang makang. Tatok sa bayrar te berap sakau mamagmagit Pohnpei sudah poyak. Kamu tahu kita kelawat pan kapatayang kisian kalokolok makin miong Israel kan me pilkote la koson neden wasan nangkan me pan patuan long section pai wong prap sakau stosa o tupso sa bil metatok ni asu me prap sakau yawi habis kak patuan sang Israel ko metatang kitupso bukat stosa ni asu me prap sakau yawi yo kalau wad ban miong week o kep ele ko senat wad ni ka manamanta esong tor dia de kasambal bukat oran wad ko mutan wad tegla engka katela bela kalau o yang aki stosa de menta kadangkan mebilkin yang tatok nan tatok sa pairer medua de berap sakau berap week berap kep ni ralabi kawin mamianan kamu tahu kita kelawat mai Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl Pwuhng kawewan kamutan ko sunnet. Miete masih ben kamutan ko sunnet riyap kutuway sak payo leban yari sak limaw. Kamu Senator Simon. Kalangan ng kamu Speaker ko sa pala ito nga sa karatan wow. Speaker kapeng kitawlul kamutan ko sunnet na patpato mo legislature as opposite. Wasagis women patruan where nan questioned page nampayo line di mawawano kawewe sang market kami pan kak and ni
dan definition and theft of sakau. Patrol and limau unlawfully steals, takes, or do line with no exchanges and carries away. Apa yang bilikak sensal men kotor kapan sakau? Mia aramas making sort of wasang sakau apa pula kaski pasang nan porangan sakau. Hari pilih uya pa me sort of mawang tolun irakan so modin sakau. Hari mainale kamatang ko senut nentuan kawit sang introducer me. Dahil sa bulban kita wat kayo ko prelang kamitin jen ko kamitian and talk. Pemain kaidegin to me pil ko sobal kalip prapasang kepaduan sang apil kawela maurin sakau. Pagi an some kawela maurin sakau serta maurin panene me. Aral dia just me maurtin prasentasang natin sakau. Hari iman paki map niya do aram bitak patuan nang kupuro yung matmataw makaidegin to prapasang apil kawela sakau apil lelongir tip. Niya maging kaski pasang sakau kop niya magutak yung pil karakara peti jong magsuat kin niya. Hari irabkat anana committee and talk look at the rai so much ka purang ka kawit ki sang magsuat kan merakin do yang nanapalin sakau o kop. Pala sang mu ikilmang kapadayang me nang kosinetwat mun kosinetier yawan marmas memban tipikita tipan prap sakau. Apa nanane nale kalau ka why should the central area bugi apa truba. Ibilmen committee angkat truck masuk konong and moitong ara masuk niya panake criminal suit enut alo patrowanta civil. Pag moinele poinan sakaw kakotro lausang ame pangko santier nan bolong ko. Angkat may yang rai rengkak patrowan lo civil suit po rengkak pin assess poinan sakaw merban me prapasang te me olaw. Po niya rai koros mangi speaker sakaw ma utan word law sakaw bul suranok hari apang ko sampal nan patrok pan irawat main tanak pan malong ko bangka trok ni kapugan Pwuhng atang polong kapan pungki sakaw ma patrok walar panagis mau wang kapungo kag mawang panay sang na ko sa tin tiba bang ko sa diya wang painan sakaw nin tuon sa ngalan. Ayura riau bukat ni mempatuan tak bukan mesti angkat drug ni angkat drug tu di komitang kusunod. Kalangan ng speaker. Kalangan Senator Simon. Kami ada kubromikan pan sansal agar kamitin. Jayan ko the member kan pan katoki kamutan kusunod tuat kapungki. Mia ada pilihan kepada baca Senator Tekan kamu Senator jawab. Speaker kalangan kubromi. Kung kupura po iniyang at batrang sa karutinan kay po niyo amat yang ermo. Kung kamu speaker, kung floor leader, members kan. O karusian at batrang try. Kayo Mr. Speaker man katanggi ang author and bill. Ipat mo tayo lang sukset. Kaya puik sakaw. Try karus mo ang ikitay kayo ang tatak tiya ko. Yes na more. Ina tasan at sa matay judge Pohnpei wat. Hari yudan mo inansyo magtayang katiyan ng masan pen piluwat ng second reading matemato may in patruan lo ito wal kawait o ito kitong kita pa patruan piluwat asyuksit may mangi miyat palaw din tuan Pohnpei so much syuksit palaw din min Pohnpei syurata talk nuway Pili palaw din Pohnpei iaray more tama siya ng piluwat. Pero kasampal, hindi kasampal tayo din take it seriously. O yaman ngay, itampin kao kila, yaman ngay malokasang tatakot. O yaman treno utan aramas po ko, na paisa pentama uyatar. Kalangan kamu chairman and Moni o ikatanggi ang karusian may ganap chung tatakot o tayong katlamuot ang siya yung may patot. Kalangan speaker. Kalangan Senator Jawab. Mamawar Senator Jawab ay ban po na Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal bangko puro mo yo bangko puro kan koros. Men badawan dem kosunat memoriumet
kemudian kita gelai makapatayang sto sa osang tupsukan matatok o ang kalok nan ko senat memoro bil mo data civil penalty and mian into one ropong kopong Pwuhng ban wiyawi ri niya ban ko purpulang committee imen nuaw karagarak pagi kupurakan korsen yang padang kawit mo kan me ban miya bukan kakamawila ko senat wod and gak miya Pwuhng ele kalau pukat esote kapuya kala tak suat na wiyaw yang raiso mat kan Pohnpei ri we have been ya kakaila ka bil kasampal ele le lanso mengambil kabesa nanu wiyaw isang kampan kakaila ka ko senat wasawan bil sansan nan kamutan ko senat wot kalangan may Mr. Speaker Mawar Senator Carl Mieta Masanben Masalah bampo na sa Florida. Jacob Komal minityo, men pacunan Komal. Nan Komal? Ay. Na. Komal floor. Kaya man. Tay Komal. Chief
Riap Ketua Isak Payu le benyar Isak Lemau. Speaker, Biar masa nampak common floor di. kailangan ijungal sekarang wau sepal. Sang ni wau benaran magtual sa bulman ng nanayson komal. Ay kamagit memot-wot dan kak reseng tu masin pen. Kariaman. Riap Ketua Isak Payu le benyar Isak Lemau. Kariaman. Chan salang mau komagito koros maujung komagito masa ni yei. Pwuhng masa ni so komagit paita tay rutung tiar masa nampak koros maujung Thailand kamanata. Kamutan ko sunnet Riap Ketua Isak Payu le benyar Isak Lemau o kaprolang kamitian chayan ko masa ni yei. Pwuhng masa ni so komagit paitar Thailand kamanalar kamutan ko sunnet Riap Ketua Isak Payu le benyar Isak Lemau o pan kaprolang kamitian chayan ko wan report mon karyaw kim saklan watawat. Biar kami Senator Edward Kailangan ng promi, Honorable Speaker, kagacek kaya sa bali cuma sekarang wao. Honorable Speaker, kasi ni karkara, taong kupurkan, serengak place, kamatang ko Senate. Riap ko wali sa kayo. Honorable Speaker, cakap ko man. kami Honorable Speaker, kung kupre, ipacuan, withdraw kamatang ko Senate, muna cek. Motion, Honorable Speaker, may bacawan yung motion challenge withdraw kamatang ko Senate. Riap ko wali sa kayo, laman yung Isak Lemau. Kariaman. Chan salang mau komagatin Chairman Edward koros maujung komagito masa ni yei. Pwuhng masa ni so pag kamagita paitak tay utroyer kamutan ko sunnet Riap ko wali sa kayo le benyar Isak Lemau sang kamitian PWTC. O sansal makamutan ko sunnet word patpatoyer pangkupurkan. Pambilyo po na si Senator Edward ong placement. Kailangan ng promi, Honorable Speaker, kakacep leo kaya sa bali cuma sekarang wao. Sekarang ko promi yung mall watch challenge place kamatang ko Senate. Riap ko wali sa kayo, laban yung Isak Lemau. Kariaman. Chan salang mau komagito pagi amia utupan komagito iman pakitak talent place kamutan ko sunnet Riap ko wali sa kayo le benyar Isak Lemau pansa bilmatay bill calendar. Masuk rumah Pwuhng ay pan. Pona si Chief Clerk. Legislature Bill Number Riopki wali sa kayo line Isak Lemau, Bill for an Act. Adding a new title 33A to the Pohnpei Code pertaining to the Waterways of Pohnpei State, amending Still on Number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025, to provide funding for the Tausokole Channel project and for other purposes. Only kayo. Kailan kakatiyanan masin na pampuna siya sa matay floor leader. Kailangan speaker men kamagit mut kasimbal wat jan kak katarapo o sa bulman kita ni wat kayo kamutan ko Senate Riap wali sa kayo le benyar Isak Lemau. Kariaman. Chan salang mau komagit koros maujung komagito masa ni yei. Pwuhng masa ni so. Pag kamagit ya paitak tay pangkatiyanan masin na pan pona si Senator Edward o introducer Senator Edmund. Senator Edward. Kailangan ng promi, Honorable Speaker, kakacep leo kaya sa bali cuma sekarang wao. Niyoralap, Honorable Speaker, o nituan masin pen floor leader challenge kuprelan watawat kayo kaprelang kamiting pita politisi. Niyoralap, Honorable Speaker, kamutang ko sa netwatch. Song restore Tausokole Channel. Nituan naban kalalela, kachela bela, sang Tausokole lel ni present kayo present tagay. Ay niyoralap, Honorable Speaker. Siya kuprela watawat kayo kaprelang kamiting pita politisi. Kailangan, Honorable Speaker. Kailangan Senator Edward pagkakapesin takawe open kamutan ko sunnet. Miyata masin na kamu Senator Louie. Kailangan may speaker. Kaya sa balay chungal sa karatan wow. Iman register ay chungal uchuch. O kamamutan ko sa net na miya. O kapang kiyang author o Senator Edward mo withdraw bill watch. Because miya in reservation ama ban kak page sulu lain ay Isak Lemau kalimawon
word and kapacayangal ay ucuc panung sa kayang piluan kalangan. Kalangan Senator Louis Miete Masinaban Kamutan Kusunit Chansal Makupromian Kamelala may introducer o Irael ko Noter Bromian o Chansal Matayang Kamanato Kaprolang Kamitian PWTC. Kamuy Senator Latore. Kailangan siguro ay tungaliwaw sa bahan ng bang promugang pragang koros speaker man. Kami rin lang matawat kayo matayang kot yung lalari. So hanggang koros masutigar nan kamamatang ko sa netulap kuwalisak yung labinari sa klimaw. Ang pralang kamtiyo protong na malwat ni isa na mau o ibilmang kami rin lang mamiya statiyo may bang uyawi sang kamtahan siya o kiyanay po yung kagyang patong katoko to palit katoko. Ari tayo mong yata kamugun tayo ng tingtima. Kariyaman. Masulaan masinapay paan na sa kamagut san Senator Latore tayo rutung ti masinapay karos mautung kamagut masani Pwuhng masani show kamagut paita tayo rutung tiar masinapay karos mautung tayo kamanata kamatan ko Senator of Kualisa kayo labanyari sa klimaw o watawat kayo masani Pwuhng masani show kamagat paitar o tayo kamanatar kamatan ko sa network ni watawat kayo o baan kaprolang kamitin PWTC poran kak report mon karya o kayo sa klan watawat kamatan ko sa network kuwali sa kayo labanyari sa klan. Your leader, the chairman. Kalangan may Mr. Speaker man pwede magteka kamal minityo. Chansal magpagpagyo tayo kamal labinaan show tayo kamal ti labinaan show. Kalangan may Mr. Speaker
Umuna tayo kumbal di esansal magtayo patpatupan pil kalender o iban po na floor leader. Kalangan speaker chungol sekarang wau sebar kong kupura. Iman chungolan kaya sumau sejo segera kupurakan bagi muat kesempal wajan kak reconsider kemudian kusenet riap kuali sekriau lebenyal ri seklemau LD2. Riamen. Jan salamau kawajan floor leader korus mau tung kamu masa ni Pwuhng masa ni show kamu paitar khusus pen reconsider paitar o kamutan kusenet riap kuali sek riau lebenyal ri seklemau LD2 patpatoyor bang purkan. Iman po na Chief Clerk. Legislature pin number Yopki Wali Sakrio Line Risakmao, Legislature Draft 2, a bill for an act amending state law number 11L-26/24, the comprehensive budget act for fiscal year 2025 and for other purposes only kinsaklang watawat. Saya kajian dan masih sampai ban po na floor leader. Kalangan speaker i kamagut jalan kak kuya kuburki kemudian kusenet riap kuali sekriau lebenyal ri seklemau LD2. Chancel mo kamagut miya Romia karyaman pa koros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paitar pergi kamagut paitar te bang kajian dan masa ni miya masa ni kami Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itu ngalwa sa bal bang kupura muyo bang kupura kan korus. Iman meron diangge jungal kapung ang kawit mo may sang sama day floor leader. Kawit tataw ya benta tawo jalan kak reconsider kamodang ko sa net riyo kuwali sa riyaw laban niya sa lima wal dito kama naman lar nan sessionin weekend. Pwede kirar magjagat kadlalaran mo. Ananin mo ni mana na kamanaman mewononan committee and kakapwel yang aki kamotang ko sa network pulgi ala ranwat mepan council sa matay special session word tatang kesembalkan amendment senator sapulman ki pang lakam pali bang kagatay layang atay suka pausela session word muron ranwat dari niarala may Mr. Speaker kawajan reconsideration pasan pohon ananin pajetin kayu Attorney General's Office. Bagi arai tungal pajen engaku kita gila pan personnel wan moni wan patosang nintuan essential nan kamutan ku kita gila. Lain isa glimaun ko senet riya buki te kamutan ko senet riya buku wali sagriaw laban ya isa glimau. Lain isa glimawan ka ku kita gila. O kasausang wan moni you pan personnel o patuan tiang pan all others option AG and kak tatangki wan moni wa pali ki contract in puka kasampal and option prosecutor the melel is a chief prosecutor sansal nan ka wit in AG me chief prosecutor kap me mie pwegi wan pui me mie nan sa matay public service system pupa nangin kasantin dadag mapali yung chief prosecutor in mo awan patet memie ren kakapali contract kap ari program yu wan kak patuan sang wan moni wo pan personnel o patut yang pan all others melel contractual ren kakapali ke pukwa kap pat yang met may Mr. Speaker anan mebil pat patunan committee on budget in legislature melel pan line item travel on option speaker pwegi atay kaukaunap kaniyang patyang kabinao malenwao o kamban R&D tatagyo me pan mugid nan win saban me padawan expo eri kasantin tatagwat pwegi kawit pen padet de sote yangaki padet makamanaman tat ong tian mon word melelong legislature o one morning word and de patosang nan committee kan
bagi chairman Batanan Committee, pilih kasih pen legislator pampatiang tatawad ni kamanamantan original budget. Awan moniwat and Mia, speaker and kakapali ki Israel kan, maban wulian malwat on and tataw kasambalwan patiang Pohnpei the wulian Pohnpei nan win sapan. Patiang met my Mr. Speaker, ansyo kisamalar legislature kamanada report you. May authorize the maitang option speaker, the speaker or option cabinet, the cabinet ran tatang kisamara representation fund o apaliki o non dan wasan kamatong melen mo stikujik o chimin fix tataw karwaruyu. Eri essential metataw ko magdiya ro imusaglar o wan mo buka pato sang nan supplement speaker representation fund ay may layang kawit memiranwat supplement speaker representation fund and bilkak wan mo niyo kamanaman tamele talarianen wan kakapali anan kan kita isobay ong tatawagan legislature magnapwel pangan supplement speaker representation fund I kamutan ko kita glasiluwat me pwede karwaru akawait in reconsideration uyawiyar may Mr. Speaker I kapeng ke kupurmawan malwat ong anan kasambal bukat pwede uya tatong kay magmagad pwede at ay wawayrang tiyan session tataw bukat pa sudah pwede elect tayo manananak at yung nanaw special session mo regular session in September. Pati yung may Mr. Speaker, miya naan karwaro may patos ang kampan rosan mo. Ang Israel kan makinpuy isang pan federal grant. Sansal may Israel kung tatok siniman. Sudah yang pati yung nan kosantin maluwad melel nintuan ka pinakamanalar ko sanad mapali 45%. Tapuinan ko sudah puinan ni Israel kung tatok kan Pohnpei kan eri tatawag pa na po nuya pen floor amendment imen kataban ko kupurakan me ong rai kan makin pui sampan federal program ang pan kamban rosan mau grand cup pan patoto o apali isa parail panjang akhir 45% nanti yan mono pan water to eri ikapeng ko kawit kan memia pagdalang kakapali irai ton tatak silimen wat mapupsang nan kamanamandan ko sa natin mawapali right on the tangkan and kampan rosan mawapil pan federal program. Pwede may Mr. Speaker, mentor pa rin datang itong alternate committee ni health and kakawit kitay lang floor amendment wo. Amawa, imen, pwede kinuha ko karakarakter ng kaksabon man kita o kamanada floor amendment ng riyab ko wali saksilula mangyari sa lima. Chansal, kamugat Thailand katian an masa na ben floor amendment riyap kuwali sa ksilu laban niya riyay sa klimaw karos mautong kamaguto masa ni Yay Pwuhng masa ni So kamagat paitar Chansal may masa na ben kamutan Kuchon Netwood Chansaler nituan Chairman Carle Aralabeta miyete masa na ben kamutan sa floor amendment Masular masa na ben floor amendment riyap kuwali sa ksilu laban niya riyay sa klimaw ay paan po na sa kamagat sang floor leader Thailand rutong iti masa na ben karos mautong kamaguto masa ni Yay Pwuhng masa ni So kamagat paita tayo rutong iti masa na ben floor amendment riyap kuwali sa ksilu laban niya riyay sa klimaw karos mautong floor amendment wat masa ni Yay Pwuhng masa ni So kamagat paitar o tayo sa bulman kitar floor amendment riyap kuwali sa ksilu laban niya riyay sa klimaw. Miyata floor amendment kamuy Senator Net. Kalangan Speaker. Wow sabal paan kupramail. Imen patrawan ni wow. Patrawan wiyata kamagat Thailand wiyalam ke floor amendment nambe riyap kuwali sa griyaw laban niya riyay sa klimaw. Oh, sa puluhan kita pagkakariyaman. Dan siya lang mau kamagat siyang Senator Net, karos mautong kamagat masa ni Yay, Pwuhng masa ni So, kamagat paita, miya masa na ben floor. Motion and reject the masa and best speaker. Nang makapurahin po na sa Senator Edwin Kamuy,
Speaker, ay tungal wow. Pwede ibil tuwan mo ama imen tuwan mo imen we kita mo inasensyal me kalaulan 45% salary increase we are nan fiscal parent mo ni naglar. Dahil bila balier budget ko to mo igis ponopon kita me lel kitor ansho tra mie treme cycle. O tami igis concern ki ete uya tron to kap kai me kat me buka agailam ban kalau dela retroactive poina rail ka o ansho yo me registra lal. Igis concern ki porque IBM trail abiyabali to federal employee kai ablel met trail megana na parda igis concern ki ma vacancy ko so open ta tamie alal ta kap kai ag trail ambal kabetrayang retroactive pay ong poina rail me raisito ta anti serve ranal Langan Senator Pwuhng kalalabak yung mo ban po na Senator Ned. Kalanan kami Speaker, kalanan kami Senator Pwuhng kalalabak Pwuhng o melil. Ite rob me padroan wiyawiyo kasaleta me tron tau pukat warila. Sa Pwuhng and the talk Israel Slimen word nan Division in Social Services pururin songan o songan ime kubusanki area director sabungo parata mia uyepe na paliata Winston Churchill patroan every problem there is solution to it every problem what parata ro hi solution at magtail if songan men William the from the dog men wo pag tala nan kit wala pagwalo te short loud kalangan Speaker Kami Senator Pwuhng. Oi betul kesumbal kia hutan dama betul kene ini anak-anak yau ya benda tu kan try try setelah nak balialah. Oh ibaduan mak try balban tuban umurun ada ban umurun ramot. Bukan kapil satisfy anak-anak biang so top. May biaga kalau lepas kuat try miar nan kerja nan warangan fiscal year so top morong pen apa wiawi itrakio foto up. Parata met. Yegis concern ke magdail pa na palila met. Yegis premature ke trail na uta to kamana. Takalangan. Our Senator Pwuhng, Senator Movic. Kalawa Speaker. Mulai banyam patroy tunggal sakaratan kay baniya wawan patrong tama komti yang clear Speaker. Ongan kamu Speaker. Wawan ki floor Honorable Senator Kan Karusia. Speaker, yang share and Senator Pwuhng concern o botami sa insal motrail staff kay soto description in a right position. Ikamele minya insal motrail walila 45% on division in social affairs. Trontatong koros minya insal woyang ayer. Ai may wiya ponopon ipilyang ponopon ki nabukat ko sang nyawasa. Arya kami lele me anak Thailand moin kaprela either kaprelang ya health the finance and road mass kapreto detail kan me ananong pagpagwat po ipilyang an ka concern po maktrail ban kamanalam no at wo mabil miya ko ipagpako tumurin met mabituwetan mami soto show yatre hair te tama kare tamen mo ko ale year ne rai 45% dan mo kan soto respin tronda dok po kasay kin chale orya anane rob kanina yan yang Speaker o
Ipan recommend the uyata motion yawon kabur lang finance and talk to be pagpakwato kaprotong jail kalangan. Chancel makamagatiw mayor, Laura Amendment Riyab Kuwali sa Kriyaw, Lebanari sa Klimaw, and assign lang kamitian moni. Pwagya kamagito miya karyaman ba ipan po na siya. Koros mautong kamagito masani yay, Pwuhng masani siyo. Request in division miya karatayban. Honor request masansal. Request in division ong floor amendment Riyab Kuwali sa Kriyaw, Lebanari sa Klimaw, and assign lang kamitian moni. Usus A, wawagyan assign lang kamitian moni. Usus so, dahil pan kat-katanan masin. Kaya kamal Lebanon so may Mrs. Speaker. Na dahil kamal Lebanon so. Kalangan may Mrs. Speaker. Kapag kawit kang koros na miya. Ngil me show ak bang katiang nan request besansal request division o ban usus ningil. And Puralang Committee show and patpatotorete. Chief Clerk. Senator Abram. Senator Abis. Senator Artui. So. Senator Carl. So. Senator Edgar.
Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Movic, Amen. Senator Ned, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Senator Louis, Mr. Speaker. Chancel me usus abstain eu, ugi eu yang ala so isak payu, o usus A payu. Met me wewe ki kamagat kailan kabralang Committee in Finance, Floor Amendment, Riyab Kuwali Siyak Riyaw, Lebanari Siyak Limaw, Sodra po itaranwad. Miyadre, masan ben Floor Amendment, Riyab Kuwali Siyak Riyaw, Lebanari Siyak Limaw, kamu Floor... Iman kamagat jalan kak rajang di masan pen Floor Amendment. Yan siya lang mga kamagutok tayo ng rajang di masan pe, koros mautung kamagutok masan iyay. Pwuhng masan iso, kamagut po ita, tayo rajang tiyer masan pe. Koros mautung tayo sa pulaman kita Floor Amendment, Riyab Kuwali Siyak Riyaw, Lebanari Siyak Limaw, masan iyay. Pwuhng masan iso, kamagut po ita, rok tayo sa pulaman kita Floor Amendment, Riyab Kuwali Siyak Riyaw, Lebanari Siyak Limaw, ranwad. Miyadre masan ben kamutan ko sunod Riyab Kuwali Siyak Riyaw, Lebanari Siyak Limaw, LT2. Masyotay ban po na siya floor leader o ang kamagat pen rajangti masan ben. Kalangan speaker ijingal sikaran wow sabah liman uyata kamagat to pegi jalan kak rajang di masan pen main motion. Diyan siya lang mga kamagat mamiyak tayo rajangti masan ben. Kamutan ko sunod Riyab Kuwali Siyak Riyaw, Lebanari Siyak Limaw, LT2. Koros mautung kamaguto, masani A. Pwuhng, masani so, kamagut paitar. Pwagya tayo bang katlanan Riyaw, kim Siaklan watawat, o pwagya tayo kamanalar Floor Amendment Riyaw. Asam matay rule may required duplication panselti. O kamutan ko sunod Riyab Kuwali Siyak Riyaw, Lebanari Siyak Limaw, LT2, yalar LT3. O iban po na siya Chief Clerk o roll call na ususin ngil. Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Movic, Senator Ned, Amen. Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Mr. Speaker.
En chanchaleng way mesapul matrail usus toke kamutan ko sunod riap kuwali sa kriyaw laban na riya sa klimaw LT2 usus ay sa tuwaw ay o soto mauwang kamutan ko sunod wad ranwat ay kamanalal kamutan ko sunod riap kuwali sa kriyaw laban na riya sa klimaw LT3 kalangan Senator Kokoros trial ban kommal laban na asyo trial kommal ma laban na asyo Pagkita trial kommal laban na asyo po Senator Louie ban patota sang
tay sa pale rong na sa matay wiya kupuro mo na tay komaltik tay kat panpil calendar. Speaker, Kamu floor leader. kalangan wow sapal ban promo honorable members. Speaker man pagak jalan kak corok teban resolution calendar. Chanchala mau kamagutin sa matay floor leader. Harus mau tung kamagutin masani ay. Uwa masani show pag kamagutin apoitak tay kat panpil calendar. Kamu floor leader. Kalangan speaker nuwa women segera kepergano pagak jalan kak withdraw kemudian pek nampak dua sekriau lebih nyalri seklemau. Chanchala mau kamagutin floor leader. Harus mau tung kamagutin masani ay. Uang masani show kamagut paita try utroyer resolution to isak riyaw lebih nyari isak limau. Kamu floor leader. Motion in place. Speaker ni wow women bil segera kepergano pagak jalan kak place kemudian pek dua sekriau lebih nyalri seklemau nan calendar. Resolution calendar. Chanchala mau kamagut yung silent place kamutan resolution to isak riyaw lebih nyari isak limau ban supplementary resolution calendar. Harus mau tung kamagut masani ay. Uang masani show kamagut paitar pagi paitar men pagi tak modern place resolution to isak riyaw lebih nyari isak limau ban supplementary resolution calendar. Oy ban po na sa chief clerk. Legislature Resolution number 2 line is proposal for resolution. Further amending Legislature Resolution number 55-24 as amended to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Meron kakatiyanan masin ba ban po na sa floor leader. Speaker men kamagut jalan kak kaciangan masan ben LR dua sekriau lebih nyalri seklemau. Chancel kamagito koros mautong kamagito masani ay. Uang masani show kamagut paitar pagi paitak tabang katiyanan masin ba pan na sa introducer Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Kamu tampek bagwat resolution word. Pag malwat kan kakamanata. One morning you may patutor into one grant kamanaman sang winamar ka the chamgon ni September silisak regat resak payo. Patuto Congress kamanata taang monward ni January resak walu regat resak limao. Apleledong tamatay kamban moni o option kabina ni sune isak silu regat resak limao. Ninduan aleletong option kabina abut katarong sabol mamuya abis ni suna isak wano reagad resak limau o yalar governor communication sila bukuan isak payo laban niya resak limau ipadungan ta mabukat may Mr. Speaker wa kailan ko kupura wanan so makin miya ninduan kran kan akan makit Wena pali tatangkan magmagid metua de right on tatak silemen me taila pali isa barail makin apuelto pan federal program ele nan tatakwat niya tep tamukit lalo darangwat sambung tuaw email yang kosonet makamanata kabinan kak tatangki niya bangka pada lel millionaire pen gengka kapali ki kranti namar ka kan temoni kan patuasang win namar ka magdai kasik metua temat remoni bukat lalu ranwat wa me patolong ban kupuran malwat ranwat ang me ban patolang kamban Rosan mau amban moged nan reagad resak wano riyan sa ucar. Ang maban padolaw apali kamban kamarain pan apol ban program in special education aban apali tiyan monwat. Eri mesansal nan kamutan pagpag resolution wat wantala riyanan
Rielop panen pagod wana buku payo wan patulang kampan kamarain ang program in special education. Awan jala silinan walukut walo buku payo sa Riau the 38,842 and patulang kampan rosan muaw ang program in family planning. May Mr. Speaker, ikapin ko kuburmawan malwat kamanamandan resolution wad mapan miran wad aban may dengar sa matay kampan moni and kosa na ito wasa may moni pukat pantataki na sa matay budget and tiyan moni wad o tiyan moni riyagat riya sa kuno o tapta may lalong kampan rosan mo tatang ko moni pukat ang program in family planning o nan riyagat riya sa kuno kauna bang abulban special education ang sa matay tiyan moni tatagan riya katre sa kuno niyara labi kamudahan pagpagmet the resolution mesansal nintuan kaway din floor leader kalangan may Mr. Speaker. Chairman, miyata masan ban resolution to isak Riau liban niya isak Limao. Kamuy Senator Edward. Kalangan po mi Honorable Speaker desa pa chungol sa karang Honorable Speaker man pa chuan motion na pagi ay chungol lang kiyan sumo kung pre of the state ay point of privilege. El kabese yang bang promi o bang honorable senators kan o lemen yang pache yang sa mga may kupur. Isa Kies Lawrence. Pagita chelang kak ni sa kachkan. Honorable Speaker, Kamuy chungol kapung pagi chungol lang kichansu. Honorable Speaker, man bachuan yung motion chelang kak supplement kita resolution mesan sa bang promi. Kariyaman. Kubura Senator Edward Chanchal me miye makawatan nila mohon kamagat me miyain po na si Israel ma Senator Simon kumkulokol to kubura. Kailangan may speaker kasi pala ito malawapang promi. Pinanwon ki para Mr. Lawrence tagtera mo. Speaker kaping ki kuburan Legislature Taipan, kopiang wapa dito matampak pagmamia. Tayo men kapatayang main speaker, essential me Title 10 kami natin programa, manat chapter April Leo Pahrek. Ari essential me i-right to the tongkay me yang upon yang Cranwood, dito mo to sekale pinray. Ari inananimen nuwaw pagma sebagai staf KAPWARESOU at least kamatangayang transmitter nila matangkos yung pagpapud magtaiba na panyeta po aramas magkaon FSM Family Health Services Program na family planning pato ba pato to tuwang yung nan week na tiro o concern ki maman pantala ni Rawat will acknowledge me pantala miya sa FSM Congress matmataw ito paano treasury kuburata me rapang kagato sudah pay rampan top pay sang ran me resolution wat tana top ria irawat ita saleta po moment me niya rong pay lang isang staff in Pohnpei state limit ang yaw ria mo mau aray kami sa pulbatalit di kasampal na staff kung kakubura staff KAPWARESOU pangkakyang pitimat kailangan ng komunidad, Speaker. Kailangan Senator Simon Kumuromian, Chanchan o Speaker Alatier kan wewe yang staff kan rangka kamatanga right tungol tatok mabitata resolution what. Miyata masan ben resolution kamu Senator Ned. Kailangan kami Speaker. Pwuhng so may tungalan kitier. Iman perang kaya sa palay tungal sa karanwao. Kayo Kapangkiyang Chairman and Committee and Moni Pwuhng kawewe sansal pisitruk me kamawe kier mama sanpen kamatan resolution wat karyawo kem sagla iman patrawan patrang yang ay Chairman and Committee and kamarain o uya atungal kapangong kuparamail Pwuhng mail pan kalangan o ususto usat atulul
anan kampan kamaren urusan mau. Iman mang Mr. Speaker. Mamaw Senator Ned, Mia Iban Solar Masan by Ban Bonus, Kamagit Masan Sarasang Senator Edward, Trail returning to Masan Bill, Supplement Gita. Korosmo Tung Kamaguto Masani Pwuhng Masani So, Kamagit Paita, Trail returning here, Masan Ben Resolution number 2AH Lebanon Race Climao. Traban Katlan and Usus and Resolution what to Santi and Usus Taiban Kobe, Karata Koros, Moutung, Kamutan Resolution to Isak Riau, Libania Riesa Climau, Kawata Lindime Palimaun, Kawata or Kolokol. Kalangan and Senator Ka, Mesotra Utung, Kawata Lindime Palimaun. Koros Utung Kamamatan Resolution Tuwaisak Riau Lebanon Riesa Climau Ranwood Try Kamanalar Kamamatan Resolution what no shoes Asia Waterways o Sotomo. Speaker. Kasolar resolution ban resolution calendar ay ban po na sa floor leader. Kalangan Speaker nuwa men paguk challenge kak chorok te ban iro choror miscellaneous. Chancel Kamagit yung floor leader, Charan Chorok Tiamban, Nambe Asia Kono, Yera Choror, Pwuhng Mia Utupan Kamagutok, Tigat Katir, Bon Nambe Asia Kono. Kamu floor leader. Kalangan Speaker, Jingol Sekren Wow Sapal. Speaker nan ira choror kamkupura. Child apali report you standing kamatu report Ria Buki Payu Lebanon Race Climau. Wasan salme Walwat sa bulman kita report. Imagareta imen gata kamaguto pagi challenge kak ususki recommendation per standing kamatu report number Ria Buki Payu Lebanon Race Climau. Riaman. Chancel mau tawai dan floor leader dan kadiang nan khusus pen report number standing committee report number Ria Buki Payu Lebanon Race Climau sang committee in environmental climate relation itanlong ye Mr. Wendolin Rosario Marcos. When we are a member and board and EPA. Chancel magkamagut mayor, koros mautung kamaguto masani yay, Pwuhng masani so, kamagut paita karatag traibang katrian anu shoes, o traibang komal lebanasyo. Nang may kupura buwan po na si Senator Latore, kami. Kalangan Speaker ay tungol wow sa balang kakpat bang promo bang front floor. Senator ko koros, mobil rail kang koros patong kay. Speaker man, ang show mau kata atam chair and one kiti. Ukayo bago bang purang kat ko sambal wat tayo langgak. Kat kiyang paraton rail kan mayam patong Sakis Lawrence Culture Calvert o rail song sa waskan maganyang tatok PTA kiyaw labanan labo-labon. Kalangan Senator Latore, wagi point of privilege, masansal siyang kamuyar, Wulianti Legislature. Speaker. Masalar, point of privilege. Kamuy floor leader. Kalangan Speaker, wagi ang siyong mau, ang siyong privilege ranwat, imen melel pagkitapan promo yung honorable members. Sa majal staff kan yang Pwuhng yung purut nila to ang siyong sa wasakan merepeluya imen jalan pilpona siya kang raileo lopon. Kalangan floor leader. Privilege motion, Mr. Speaker. Kamuy Senator Ned. Sa balay tungal sa karanwao, iman badrawan, pada chairman and delegation in Matilinim, lukin lang so pagi, Thailand, mon ke patraton, Salvador, Nenis, mayang patrang PTA,
o imakin uyata al mau ka dahil katigiyang yung lapit ng rin lapalapan. Kailangan Senator Net o kailangan ng floor leader o Senator Kan Maulian tayo tiyo robona si Israel men Pohnpei kay mayang patyang tenan wiyok pronanot. Kailangan ng kupramail miyata point of privilege. Masalah point of privilege ani tuanay patrawan teban kombal di labnasyo o katiyan anusus pen nominee Mr. Wendolin Rosario Marcos. Mr. Wendolin Rosario Marcos. Dahil kombal o teban katiyan anusus.
Magdahil katiyan lala mayay recommendation in standing committee report riyop kipayo laban niya riyasak limaw siyang committee in environment o climate relation. Metoke nominee Mr. Wendolin Roseo Marcos, Pwuhng and Port and Director and EPA. Usus Asia Kisue o EUSO. Ranwat tayo kamanalar Mr. Marcos. On Board of Directors and EPA. Speaker, Senator Artui. point of privilege. Kamui. Hey, kailangan ng comment, Mr. Speaker. Pwuhng kaysa pala isakratan wow. Mr. Speaker, nan maluwa timin kailan bildo na siya melel pachaton ururun kuchi the Mr. Anson Mawia CEO of PUC bil pachang kacay lo bil yang age manakap man me mare George Ching me bil pachang kacay o ibil men kapya cha me manakap me mare Patterson Lawrence uya ay ma kasampal ang ay ulap-ulap po yun. Kailangan Senator Artui bagi mulian dia Legislature o bonus General Manager o manakap na sekretary. Kailangan din kompromi. Miedre point of privilege. Masyalara ay ban po na sa floor leader. Kailangan Speaker, ejungan sekarang wow sa palpan kompromi honorable members so ibil men puli ko wow Israel kan kapasa Israel pachang Israel mel GM o Israel kan koros. Speaker, iman pwede agile kecil ni imun sa majal tok o sangkoros mawar iman pwede pang pramay lo kamagot jalan kak kembal di sang nan buya kubur coror wot. Karya man. Na kami Senator Simon. Speaker, liya tatawag ay tungal wow. May siyang committee siya makapantalang ni Kalanta. Liya kawit sa rin chairman tatawiyawiyang. Dahil kamal na siya. Dahil o sansal kamagati yung mayor jalan kamaldisanan uya kupur and sabul matay uya kupur toror wat sansal sabul matay uya kupur toror wat pani titilakap pwede kamagit mamiya jalan kaim sakala uya kupur toror wat ani titiran wat ai miya o mona ipan pona sa kamagit mamiya miya pakai sang chairman kan kami chairman ka. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wow sa pal bangko pura mo yo bangko pura kan koros man dugay ang ay tungal wow Israel maluwad po na siya yer kasambal kaya ray pati ang Israel. May Mr. Speaker ang sa mga kamatin mo ni karong-karong mamiya kalaktuan may isang rawat po kaya so daw sa witness ako so daw kalakriyaw mo rin sa wasang rawat o pilniyan sa word karong-karong makasandiyang kalaktuaw tutuwa ito idu ka koros member koros ang kakpatyan. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan chairman, ituan chairman ay pakair kikulak tuwa ulakap committee in finance o kamang uyawiyang member kan o kami senator man yang patyang Luke Peluyawiyang right. Kami chairman in education. Kailangan Speaker ay tungal sekretary wow and kapatapat
min pakar ki yang members in committee in education men katamanang members ma miye committee report silu ma kitaiban anane sign pengkak yang regular session magdaiban ay min pagiran committee members kan ma miye kan magmail medmeton me chuta bangkak apali kupromail kan executive nakir yituk taiban sign yituk we pentetok me bangkak mamnya me uang robot rak mai uya minority robot ay min pakair ki members mo walengkak mangangin me yime bang uya uyan men sign kalangan speaker kailangan pakair sang bill chairman chancel me report silu nakir o awi signature in member kan Mia David pakair sang chairman kan chairman in Rosenmau net Kalanan kamu speaker Iman Batrawan sakaragi drone sa pulmo makamiti ang Rosenmau me Wilam kosanti and committee and clock ya walep si belela imi men patrawan sakar kita pa nekitra sir pururuta kailangan na masular pakair sang chairman kan amo puegi kamagitong trailban kacyangan nan uya kupur tororwat achansal me lasin ran wot karatak mai kupure en ulian trai dio pona se wan para netkar en kak uya sabel ma trai lolo on rutungiti uya kupur tororwat ngan koros mautung Thailand komal di sang uya kubur toror kay sakriyawat ranwat masani wo masani so kamagat paitar dahil komal di sangan nan uya kubur toror kay sakriyawat ranwat kalangan ng senador koros o kumay beban siya ilongkan siya ilok mau